ای گلی آفردت باريس اف خلال هنی گلک یال دفع هی باش گهدار یوم بکن حوال و کس و کارت خوش آفرت آگه دار کن پیغمبرت محمد صلی الله علیه و سلم ید بیجیتن هر کس اگه بچی دف خفزان کی هر کس اگه بچی دف وان کسا ابد کود بجنی امشولت مستقبلی نعوذ بالله و علم غیبی زانین هر کس اگه بچی دف وشولك خوبو بیجیتن چل روزا عبادتی ویش نویجا قبیل نابیتن روايات اجي تشل شفا روايات اجي تشل روجا يعني تشل روجا تو نفيجا كي وعبادات ده قبلنينا اما بس اگر تو بچيو بسيار خوب بكي ايبوت افرو جدو چن آفرت چن دوان خفزان يتنت رين نخاري و بسيار جيد كان و بسيار حال خو مال خود كان نعوذ بالله اگر تنت بسيار كر چل روجا نفيجا ده قبلنينا لواس افرو كي و خشكا بار زين خاريت مال خدا بس قستا ويسا حري ويهني بك بس قصد في خفزون كي وابي هنيب كا والله هر جارة كتا بسيار بيكر چل روجا نويجي تقبلنينا و چل شباجي نويجي تقبلنينا